ενώ οι απρόσωποι πολυθόρυβοι dhe τικέ κοινωνίε αποτελούν τέρα μισιώνης. Cila është pra përgjigje e kishës ndaj sfidave të kohës? Si mund të transmetojmë mesazhin e përjetshëm të Ungjillit te njerëzit që duken indiferent apo dhe armiqësor? Fuqia e dëshmisë personale mbetet e pazëvendësueshme. Çdo person që jeton në mënyrë autentike Ungjillin bëhet një provë gjallë së vërtetës së tij. Dëshmia e heshtur. Η ιστορία της Ορθοδόξου Ιεραποστολής μας διδάσκει ότι ο Ευαγγελισμός δεν είναι προσελητισμός, αλλά κάλεσμα μετοχής ανεξαιρέτως όλων εις την δόξαν του Κυρίου. Η πίστης δεν επιβάλλεται, αλλά μεταδίδεται ως η πνευματική εμπειρία της συναντήσεως με τον Αναστάντα Χριστόν. Ο γευσάμενος γινώσκει, λέγουν οι πατέρες, και εμείς γευσάμενοι των γλυκασμών της ωραιότητας της συγχωρήσεως, οι μάρτυρες και οι ομολογητές και γενικώς όλοι οι Άγιοι, την μνήμη των οποίων εορτάζει σήμερον η Εκκλησία ως ευγευστών χαρπών του Παραδείσου, τις ιασθέντες υπέρ του Χριστού, οι ξενίζοντες των ξένων, οι φροντίζοντες των πάσχοντα, οι συγχωρούντες των εχθρών, είναι Ευαγγελιστές της κάθε εποχής. Dimensioni baritori i ungjillëzimit, kërkojmë të takojmë njeriun aty ku ndodhet, jo aty ku donim të ishte. Sipas modelit të Zotit, që u përul deri në vdekjen e kryq për shpëtimin ton, dhe ne thirremi në një përulje dashurie, të bëhemi mjek shpirtrash dhe jo gjykatës, të kemi durim dhe zemërgjërsi, duke pritur kohën e Perëndis për çdo shpërim. Më lejoni të ndaj me ju përvojën unike të kishës ortodokse të Shqipërisë. Kisha jon pas dekadash ateizmi të dhunshëm dhe persekutimesh, njohu një rilindje të mrekullueshme, të ri, të cilët nuk e kishin trashëguar besimin nga prindrit e tyre, erdhën për të kërkuar Krishtin. Nuk kishim kisha madhështore, as programe të organizuara, po kishim dashurinë dhe autenticitetin. Η ποιμαντική διάσταση του Ευαγγελισμού απαιτεί να συνοντήσουμε τον άνθρωπον εκεί όπου βρίσκεται, κατά το πρότυπο της Θείας Συγκαταβάσεως και της θυσιαστικής αγάπης του Κυρίου επί του Σταυρού, και εμείς καλούμεθα η συγκατάβαση αγάπης, καθιστάμενοι ιατροί ψυχών, υπομένοντες και μακροθυμούντες, αναμένοντες των καιρών του Θεού δια κάθε ψυχήν. Επιτρέψατε μη να αναφερθώ εις την μοναδική εμπειρία της Καταλβανίαν Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία μετά από δεκαετίες βιαίου αθεισμού και διωγμού ηξιώθη θαυμαστής αναγεννήσεως. Μετά την κατάρρευση του ολοκληρωτισμού, νέοι άνθρωποι άνευ κληρονομικών καταβολών πίστεως προσήλθον εξητούντες των Χριστών. Τότε δεν υπήρχαν μεγαλοπρεπείς ναοί, ούτε οργανωμένα προγράμματα. Υπήρχε όμως η αγάπη και η αυθεντικότης. Mësuam se besimi nuk imponohet, përfitohet, se shërbesa dhe dashuria në vepër flasin më fort se diskutime teologjike. Kuptuam gjithashtu se duhet të flasim jo vetëm gjuhën e çdo populli, po dhe gjuhën e çdo epoke. U ndërgjegjësuam se disa terma teologjike a përjeton një zbrasie, një shqetësim të brendshëm, atëherë ka më shumë gjasa të na dëgjojë. Kjo qasje që niset nga përjetimi dhe ankthi ekzistencial i vet njeriu, i hap udhën që ai vetë zbuloi të vërtetën e sëmundjes së tij shpirtërore e të kërkojë shërimin e Krishtit. Mësuam pra se mënyra e thjeshtë dhe e përulur i jetesës tërheq më shumë se sa shfaqja e forcës. Priftit tanë të ri, shumë për të cilëve vinë nga familje që përjetuan ateizmin, kanë një zell të madh të veçantë për transmetimin e Ungjillit, sepse e din nga përvoja se çdo të thotë të jetosh pa Krishtin. Μάθουμε ότι η πίστη δεν επιβάλλεται αλλά κερδίσεται, ότι η διακονία και η αγάπη εν τη πράξη καρποφορούν περισσότερον από τόσες θεωρητικές συζητήσεις. Κατενοήσαμε επίσης ότι η γλωσσική ημών επικοινωνία μετά των νέων, εκτός από την χρήση της μητρικής γλώσσας, οφείλει να προστρέχει και εις των ειδικών των γλωσσικών κώδικα, αποφεύγουσα την αναφορά εις αρνητικώς φορτισμένους θεολογικούς όρους. Οι νέοι μας, επί παραδείγματι, ακούοντες τη λέξη αμαρτίαν,
από του στόματος του πνευματικού ευκόλως αποθούνται, συνδέοντες αυτήν μετά της τιμωρίας και της καταδίκης. Εάν όμως γίνεται αναφορά εις ενδεχόμενων εσωτερικών κενών, πνευματικήν ανησυχίαν και υπαρξιακήν αναζήτησιν, τότε διανοίγεται αφεαυτής η οδός δια την εντοπισμόν της προσωπικής ασθενείας και την αναζήτηση της θεραπείας. Εμάθομεν λοιπόν ότι ο απλούς και ταπεινός τρόπος ζωής ελκύει περισσότερον από την επίδειξη δυνάμεως. Οι νέοι ημών ιερείς, επιτοπλίστων προερχόμενοι εξ οικογενειών της αθεϊστικής περίοδου, επιδειχνύουν ιδιαιτέρων ιεραποστολικών ζήλων, γνωρίζοντες εξ ιδίας πείρας την απουσίαν του Χριστού από την ζωή. Gjithashtu në këtë sfidë të madhe të ungjillizimit, kuptuam dhe ndjem se ndonse trungjet ishin prerë, rrënjët ishin ende të gjalla, sepse ato ishin mbjell nga si edhe reomartirët Elefter, episkopi i Lirikut me qendër në Vlorë, kanë qenë predikues të palodhur të ungjillit dhe dhanë dëshmi me martirizimin. Veçanërisht, 3 shenjtor ishin ngushtë të lidhur me kishën e Shqipërisë me patriarkanën ekumenike. Shëni Janë Kukuzeli, i cili lindi në Durrës, Shëni Foni, patriarki i Konstantinopolës, i cili u bë vëllam me heroin kombëtar të Shqipërisë në kryeqytetin e Skënderbeut në Krujë, ku shërbeu edhe si prift përpara se të ngjitej në fronin ekumenik, dhe sidomos hieromartiri Kozma e Tolosi, i barabartë me apostujt, i cili në shekullin e 18 përshkroi me bekimin e patriarkanës ekumenike shumë provinca të Shqipërisë sotme, duke predikuar και μαρτύρων υγίασαν την μαρτυρικήν γην της Αλβανίας από τον Κέσαρα τον πρώτον επίσκοπο Δυραχίου κατά την παράδοση ένα εκ των 70 Αποστόλων χειροτονηθέντα υπό του Αποστόλου Παύλου μέχρι των νεωτέρων χρόνων η Εκκλησία ημών εγέννησον Αγίους οι οποίοι εφώτισαν ου μόνον την γην αλλά και ευρυτέρας της περιοχάς της χριστιανικής οικουμένης. Οι ιερομάρτυρες Άστιος, επίσκοπος Δυραχίου και Ελευθέριος, επίσκοπος Ηλυρικού με έδραν την Αυλώνα, κηρύξαντες αόκνος το Ευαγγέλιον, ομολόγησαν τον Χριστόν δια του μαρτυρίου. Παραλλήλως, τα ονόματα επισκόπων Δυραχίου καταγράφονται εις των κατάλογων μελών οικουμενικών ή πατριαρχικών συνόδων. Ειδικότερα, 3 Άγιοι συνδέουν στενώς την Εκκλησία της Αλβανίας μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Αγγελόφωνος, εγεννήθη εις των Δυράχιων κατά τον 14ο αιώνα. Υπήρξεν μυσταγωγός της βυζαντινής μουσικής. Ισκήτευεν εις την μεγίστην λαύραν του Αγίου Όρους, όπου εκοιμήθη ο Σιακός. Ο Άγιος Νύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γεννηθής εν Πελοποννήσο εξ Αρβανίτου πατρός, συνεδέθη στενός μετά του εθνικού ηρώας της Αλβανίας Γεωργίου Καστριώτης Σκαντερμπέη. Η πνευματική αδελφοποίηση σε αυτόν και η διακονία του Αγίου ως ιερέως εις την Κρούιαν, πρωτεύουσαν του Σκαντερμπέη, πρώτης αναρρήσεώς του εις των οικουμενικών θρόνων, αποτελεί ζωντανόν παράδειγμα της ενότητος πίστεως και της Φιλαδελφίας. Ο Ισαπόστολος ιερομάρτης Κοσμάς ο Ετωλός, κατά τον 18ο αιώνα, διασχίσας με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου πολλάς επαρχίας της σημερινής Αλβανίας, εκήρυξεν με τα παρησίας των λόγων του Θεού, συμβαλών δια του μαρτυρίου εις την διαφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως. Zgjimi i ndërgjegjës kombëtare të popullit shqiptar në fillim të shekullit 20 dhe krijimi i shtetit të ri shqiptar të bekuar nga Perëndia në 1912 krijuan kushte të reja për organizimin kishtar të vendit. Të krishterët e devotshëm ortodoks ju drejtuan fronit të tërshenjtë apostolik dhe patriarkal ekumenik dhe me besim në të i paraqitën nevojat e tyre aktuale kishtare. Patriarkane ekumenike, duke parë me vëmendje këtë kërkesë të tyre, e njohu me dashamirësi kërkesën e bijve të dashur shpirtëror në Shqipëri dhe në kohë të bekuar në 1937
nën Patrikun Venjaminin e parë, shpalli Kishën Orthodokse të Shqipërisë si motër shpirtërore me autoqefali të plotë. Η αφύπνιση της εθνικής συνειδήσεως του αλβανικού λαού κατά τα σαρκάς του 20ου αιώνος και η σύσταση του παραθεού ευλογηθέντος νεαρού αλβανικού εθνικού κράτους το 1912 δημιούργησαν νέα συνθήκας δια την εκκλησιαστική οργάνωση της χώρας. Οι εν Αλβανία ευσεβείς Ορθόδοξοι χριστιανοί αμετάθησαν προς το αγιότατον αποστολικών οικουμενικών θρόνων και θαρούντος προς αυτήν τας παρούσας αυτών εξέθεντο εκκλησιαστικάς ανάγκας. Το Οικουμενικών Πατριαρχείων, βλέπων με αφιλοστόργου προσοχής την οικήν αυτών ταύτην αίτησιν, έγνω ευμενός το αίτημα των εν Αλβανία αγαπητών κατά πνεύμα ιών και εν ώρες εσίες, το 1937, επί Πατριάρχου Βενιαμίν του Πρώτου, ανεκήρυξεν την Ορθόδοξον Εκκλησία της Αλβανίας εις πνευματικήν αδελφήν με πλήρη αυτοκεφαλία. Periudha e regjimit ateist ka qenë më erta në rrugutimin shumë shekullor të ortodoksisë në Shqipëri. Persekutimi brutal dhe sistematik kundër çdo shfaqje fetare çoi në shëmbjen ose përdhosin e qindra kishave dhe manastireve, në burgosin, torturimin dhe vdekjen e 10 klerikëve dhe besimtarëve, në ndalimin e çdo akti, madje edhe të lutjes private. Kisha jonë arriti deri në portat e Hadhit. Regjimi shpalli Shqipërinë si shtetin e parë ateist në botë, duke menduar se kishte fshirë përfundimisht çdo prani fetare nga vendi. Po premtimi i Zotit tonë Jezu Krisht se portat e Hadhit nuk do ta mundin atë u dëshmua më i fortë se çdo mekanizëm njerëzor dhe çdo persekutim. Η εποχή του αθεής θρησκευτικής πράξεως, ακόμη και της κατηδίαν κατά μόνας προσευχής. Η Εκκλησία εμών έφτασε ως τα σπήλας του Άδου. Το καθεστώς εκήρυξε την Αλβανία ως το πρώτον αθεϊστικόν κράτος του κόσμου. Δοκούν ως οριστικός εξαλειφθέν παν θρησκευτικών ίχνος εν τη χώρα. Αλλά οι υποσχέσεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι πήλε άδει ου κατησχίσουσιν αυτής, απεδείχθη ισχυρότερα πάσης δολίας ανθρώπινης μηχανής και παντός απεινούς διωγμού. Dhe mrekullia u realizua. Rënja në regjimit ateist në 1991 hapi rrugën për rilindjen e kishës, po situata ishte tragjike. Asnjë hierark në detyrë, shumë pak presbiter të gjallë, kisha të shkatërruar ose të kthyer në magazina apo palestra, asnjë organizim kishtar, asnjë edukim teologjik. Në atë moment kritik, Patriarkana Ekumenike dëshmoi praktikisht dashurinë dhe kujdesin e saj për kishën e Shqipërisë. Sinodi i shenjtë i hirshëm i Patriarkanës Ekumenike caktoi profesorin e Universitetit të Athinës, episkopin Andrusus, drejtori i përgjithshëm i shërbimit apostolik të Kishës së Greqisë dhe vendmbajësit e mitropolisë së shenjtë Iranopulit Anastasit, si ekzark patriarkal, me mision të shkonte në Shqipëri për kontaktet e para me ortodoksët dhe autoritetet e vendit. Zgjedhja një hierarku me përvojë të pasur në veprën misionare me përgatitje të thellë teologjike dhe aftësi organizative u dëshmua bekimi Perëndis për kishën e rilindur. Και το θαύμα συνετελέστη. Η κατάρρευση του αθεϊστικού καθεστώτος το 1991 ήνιξε την οδόν δια την αναγέννηση της Εκκλησίας, αλλά η κατάσταση ήτο τραγική. Ουδής εν ενεργεία ιεράρχης, ελάχιστοι πρεσβύτεροι εν ζωή, ναοί κατεστραμμένοι, υπηχιλοτρόπως συλληθέντες, ουδε μία εκκλησιαστική οργάνωση και υποδομή, ουδε μία θεολογική εκπαίδευση. Εις την χρήσιμον εκείνην στιγμήν, το Οικουμενικών Πατριαρχείων απέδειξεν εμπράξτος την αγάπην και μέριμναν αυτού δια την Εκκλησία της Αλβανίας. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου όρισε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Επίσκοπον Ανδρούσης, Γενικόν Διευθυντήν της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
και το ποτηρητήν της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως Δυτικής Αφρικής Αναστάσιον ως Πατριαρχικών Έξαρχων με αποστολήν να μεταβεί στην Αλβανία δια τας πρώτας επαφάς μετά των Ορθοδόξων και των αρχών της χώρας. Η εκλογή ενός ιεράρχου με πλουσίαν ιεραποστολικήν εμπειρία, με βαθίαν θεολογικήν κατάρτιση, διεθνή αναγνώριση και οργανωτικάς ικανότητας απεδείχθη ευλογία Θεού δια την εκθεμελίων ανασυγκρότηση της ερυποθήσης Εκκλησίας. Vepra që është kryer në këto 3 dekade të fundit është haptasim breselense e dëshmon fuqinë e besimit dhe hirin e frymës së shenjtë. Nga hiçi, kisha e Shqipërisë u rindërtua shpirtërisht dhe materialisht. Me i veçari i tretë që po kalojmë, kërkon për nesh guxim dhe vizion, besim dhe dallueshmëri, traditë dhe përtëritje, të jemi të rrënjosur në traditën apostolike, po dhe të hapur ndaj mundësive të reja që na afron Perëndia, të flasim gjuhën e bashkosëve tanë, pa e tradhtuar mesazhin e përjetshëm, të jemi të pranishëm në botë, pa qenë të botës. Vizionojmë një Zot fuqishëm, e të bashkuar të ortodoksisë në botën bashkëkohore, Zë i cili do të shpallë mesazhin e ungjillit me guxim dhe urtësi, do të përgjigjet pyetjeve ekzistenciale të njeriut bashkëkohor, do të afrojë shërimin e dashurisë në plagët e njerëzimit. Misioni i kishës për të bashkuar popujt dhe për t'i udhëhequr drejt ditës së ngjalljes mbetet aq aktual dhe urgjent sa asnjëherë më parë. Kisha e Shqipërisë, në masën e mundësive të saj dhe sfidave të shumta, është e gatshme dhe vullnetshme të afrojë shërbimet e saj në këtë vepër të madhe. Το έργο το